ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ-ꯏꯁꯇꯒꯤ MLA ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ-ꯏꯁꯇꯒꯤ MLA ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ-ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯧꯀꯣ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯇ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ MLAꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯝꯞ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ MLA ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯝꯞ ꯁꯦꯠ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ MLAꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯅ MLA ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯝꯞ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ MLA ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯒꯤꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯈꯤꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ AC ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩ ꯁꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅ MLAꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯝꯞ ꯑꯁꯤꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯧꯀꯣꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLAꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛꯑꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯧ ꯁꯥꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕꯣꯏ ꯂꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯂꯧ ꯁꯦꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯋꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ MLAꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯟꯇꯣꯞꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪꯕꯨ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯤꯝ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ DFO ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗꯀꯤ MD ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯦꯝꯂꯦꯠ, ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ, ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯁꯠꯕꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ DFO ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯆꯩꯔꯥꯎ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯪꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ If we see the present condition of this trek in Langol Reserve Forest, we can see that lot of plastic is thrown away here and there, and this is really harming our Langol Reserve Forest. Langol is a heart of our city, heart of Imphal. It is basically lungs of our city, it's supplying oxygen to our city. So we need to make all round effort to protect our Langol Reserve Forest. So recently we have issued some order restricting few activities like trekking, camping inside Langol Reserve Forest. This was basically done to restrict such activities which are harming our environment. It is not a ban,
It is just a restriction. So anybody who wants to trek, anybody who wants to do their physical activities, they can approach the forest department through its various beat officers, range officers, division officers, and we'll properly provide a permission. And let us be responsible citizens. Let us ensure that we don't throw away any plastic bottles, any single-use plastic in reserve forest area. Let's not litter our reserve forest area. Cleanliness drive aduda serogya khiba chingmi team amasong voluntary oina serogya khiba singna lanai oina cherau chingasi luna nana leinaba voluntary oina mafam asi sit sengbagi thabak chathabani ching karakpa myu singna cherau chingasida thariba upanbi sing manghan bigano amasong amora kai mafam chatana langthok bigano haike Koi sing kabi ba matamda koi yai makai di single use bottle si pubirakanu soi proper taragasu akoi hangi batu pubiraga akoi makha da thami ba bottle collector bottle bank to da hapun biu maram di hakchang phaba ba sida akoi environment se lu lana thambam suda ka tai yam maruin haning ba mana masai sida meeting mama di nungti gi chingkari ba sing na thari bu u sing si koi chingkara ba sing da hek thude pagi mom hek ui yaraga di machi chu chingkabi le sing na yaga to widana ba hajari. And I would like to thank Sir Hamlet and Sir DFO for organizing this kind of social activity, outdoor social activity as a connect to the nature and for cleanliness, supporting the cleanliness. Senior Citizens for Society Bisnupurna SN Diagnostic Infaga Kutsam Naraga Bisnupur Kendragi Manung Dalaiba Chahi Humfugi Mathak Dalaiba Halsingda Nongmagi Oiba Diabetes Detection Came Ama Ngase Bisnupur Bazar Dalaiba Ivudo Yangoi Ningthau Community Hall da pangthokre Taramaduga Mari Lenana Bisnupur SC gi manung dalaiba ahal oiraba nupa amati nupi kayana sugar diabetes amade BP kayasu test toke ke maduga Mari Lenana Senior Citizens for Society Bisnupur gi Assistant Secretary M Bilkina hai khibada chahi humfogi mathakta leiraba ahal nupa nupi sing masa nungai na leina bagi damak blood sugar amade BP check tokthokpa yauna liver kidney stomach na chingba hakchangi kayat khuding na dringai da check tokthokna Khangdoklaga, Darkar Liba Hidak Langthak Chaba Loinana, Dialysis Patients Masing Hengalakliba Sidagi Karado Oirabasu, Hantanabaki Pandamda, Ngasiki Kemasi Pangtokpani Haike. Maru ina ihal hambadi koina target to gudo si sahi hukumi na takleba mayam si awareness people loinana amuktang di blood sugar test to foga makoida normal libra type 1 labor 2 labor haibana simba khangdok na ba BP chap chana labor no oiba high over khangdok na ko senior citizen for society na ko sinjabani matam sana laina do ko test to pio blood sugar test to pio laina to pasu test to pio BP na sing blood pressure check to pio ngane check to horagdi laina mayam ding ang thokon mani haiba pothamsi masi media ge thongda senior citizen for society gi tagi thamjari. Manipur Heart Foundation has sponsored Tauraga 109 Battalion CRPF Amadi Sky Hospital and Research Center Private Limited ka kutsam naduna nongmagi oiba free heart screening camp mongsangai dalaiba CRPF ki 109 Battalion da pangthokre camp aduda battalion adugi jawan chamamukta free screening camp adugi makhada ECG heart echo amade sugar na chingba test to big khudong chabasu fanghanke. Network in Action NIA North-East Indiana Community Service Project oina leptana chathagadaba miyamgi tengbang oina Together for a Healthy Community haina thinda ahanbo oina CMO Bestupurga khutsam naduna nongmagi oiba lemna laingbagi kem ama moirang SC manung chana leiba thokle birang asiga mari lenana irang asina maram oiraga lamjelakpa internally displaced persons singna leiriba kwakta santhong relief camp ta pangthokre NIA gi Manager Sales and Operation North-East India Delhi NCR Robert Lauren Bamna NIA ne India operation da ahanbo oina North Ki oina Imphal chapter launch toraba matung company asida yauriba entrepreneurs singi corporate social responsibility gi serokam oina healthcare asi company gi share amade individual oina contribute tongnaraga CMO Bestupur gi matinga loinana CMO na tongan ma department sigi doctor team tharaktuna medicine gynecologist pediatric dermatology clinical psychologist amade blood sugar test chingba kaya gi khudong chaba kem asida pibada natana NIA gi maikai dige hidak langthak na chingba singsu lemna pk
Maruoina IDP singi awatpa leiriba singda kharadang oirabasu mengkhatpada mateng oigani khanduna pangthokpani NI gi corporate service responsibility gi makhada Manipur gi mafam kayada maruoina awaba taraba miyam amadi orphan home natraga old age home na chingba mafam kayada community service program asi leptana chathanaba pandam thamli haike Relief camp singsinda akoina khwaidagi hena masing khara yamba mafam amasu khanjaraga moirangi manungda leiba akoigi santhong community relief camp hariba relief camp asida akoigi 412 inmates singsida akoigi angam khara khara corporate singsida company singsida gi akoina ama contribution tawnaraga company side gi su khara contribution taw matungda akoina hidak langthak amadi hariba ngasi gi medical camp se akoigi Bishanpur gi CMO ga associate tawraga sinjabane sigi matungda atopa health camp nataba atopa makhal gi community service project atopa orphanage ni khangde then environment friendly ni khangde makal gi CSR adum akoi lawagi dum pandam laije Lamdamasti ki sothana leiriba imung humfuda chana thaknaba polam mateng pangkhre USA da Besoba investment company ama oiriba marketing services quality MSQ gi senthang makhada MSQ Manipurna awana taraba sothana leiriba imung humfuda chana thaknaba polam sing teng pangkhre thangmaiban maisnam lekai daliba MSQ Manipur gi office da pangthokpa thoram aduda company asigi senior associate Laishram Manimalana lamdam asida sothana leiriba imung singda mateng khara pangning badagi company asigi mathak thongba singda haizabada yapiraktuna ngasi gi tengbang polamasi yenthokpagi mathakta makhoi gi chathok chasing gi damak miyoi amamamda apikpa senfam oina lupa chama su pi bane ing lisingani tara tarukta USA da linkhat kiba company asi hauki ba chahi ing lisingani kunmari gi December thada India da lakhi bane company asi gi maroi ba thabak thoram singdi malem gi oina leiriba maming leiraba branded products singbu promote tobane leibaga si gi oina miyoi lak tara romda marketing gi khudong chaba piriba company asina lakadori Chahi Inglisani Kuntra Fawegi Manungda, Leibaga Sida Ladiba Sotarab Imung Amadi, Mioi Kayagi Yumthong Kudimak basic income Lehenbeki Pandam Tamle. Ngasigi Asigum Namakatanasu Company Asigi Maikadigi, Charity Sinduna, Laita Lyra Singbu Lepa Laitana Mating Pankigani Haina Haike. MSQ हाइबसे द मार्केटिंग सर्विसेस एंड क्वालिटी हर खंगनेबा MSQ जे खोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कंपनी सिगी मखा से दा खोइना तौजरीब थबक से खोइना सो ब्रांड एडिडास हाइरो पुमा हाइरो अदुगुम मयाम सिगी एडवर्टाइजमेंट से खोइना प्रोमोट तौबने ब्रांड सिगी ngasi je company sida aina awanang kitang khudong chada family sida aina mating kitang angamba tawjage hairubada company sina asangba khra singje pibiraga aingonda charity se mayam sida ngamjaba seng Hawaii aduga thau amadi thum masi pibiro haina company sina takbirokodagi aina ngasi company sigi saruk ama oina hairiba singa se ai ngasi si pijanabagi damak thoromase sinjabane Hungary gi Narsek region da tha asigi kunmatoi fawba pangthokadaba tarasuba Narsek cultural folk dance festival da India gi mahut sinduna serugyagadaba Manipur University of Culture gi cultural stream Rashtrahit Sarvopari Sangathan RSS na New Delhi dagi lamthakre Sangathan asina sinduna lamthabagi thoram adu New Delhi gi Bir Tikendrijit Mark taliba Manipur Bhavan da pangthoke thoram adu da saknairaba spiritual guru amadi Aiba Archaya Lokesh Muni Manipur gi ningthau amadi Rajya Sabha gi MP Lesimba Sana Jawba RSS asigi president Sohangiri amadi patron member Indrajit Moirang Them Serugyake thoram adu ga mari lenana spiritual guru Archaya Lokesh Muni amadi MP Lesimba Sana Jawbana Chawkraba India Leibaki Mahut Sinduna Manipur Serugyaba Fangba ase Chawthok Chaningai ni haina Serugyariba Manipur Culture University ke Kangu adubu pukning thawatke भारत के पहले विश्व शांति केंद्र में कार्यक्रम थे अहिंसा विश्व भारती के कुछ कार्यक्रम थे अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम थे पर जब मणिपुर की बात आई क्योंकि मणिपुर को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा भी है चिंता भी है उस बीच में जब इतनी बड़ी खुशी की खबर कि हमारे देश भर के 1116 यूनिवर्सिटियों में मणिपुर का सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पिछले 3 सालों से लगातार वो विजय प्राप्त कर रहा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने तत्काल इनका निमंत्रण हमारे सोहनगिरी जी का स्वीकार किया हमारे रजिस्ट्रार साहब का निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुआ हूँ पुणे में सभी विद्यार्थियों को एक संत होने के नाते साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ अभिनंदन करता हूँ और अग्रिम भावी जीवन में भी इसी तरह से आप बुलंदियों को छुए सफलता को छुए और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें पाओगे मरक थना तेंब ब्रेक अमता लौमिनसे
Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Yeme maki gano azab thammo Sigi yumse next time tina checksin na laksilaga thamkhobani ne Dada nang se juhar habaga amta kidarbo asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habadi ngakokna na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena angle adli extract TMT strength is in the way honglakli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break imatung taram nokchare pau makhatana pizari Sanga amadi mahai marong singda khagnatana miyobadasu yamna sokhanba mahu senba napi makhal ama oiriba parthenium gi matangda farmer singbu wakhal taminanaba chayol ama chupna August 19 fawba chathagadaba parthenium awareness week KVK Thawal campus ta hawkhre Krishi Vigyan Kendra Thawal na sinduna chathagadoriba campaign hawdopagi thoramda KVK Thawal gi head and senior scientist Dr. Jesma Rani Sarangthem staff sing amadi line department gi official kayana serugya ke thoramga Lenana KVK Thobagi SMS Plant Protection Longjam Boris Amadi KVK Thobagi Farm Manager Dr. W Jiten Singh na wafam kaya thamke loinana demonstration su utke Parthenium Heteroforest ki integrated management gi warol sing yawba leaflet sing su serogya ki ba farmer kunmari da yenthoke Department of Agriculture Government of Manipur na sponsor tauraga Sangai Land Organic Farmer Producer Company Private Limited na sinduna matau karamna farmers singna chathok marang kaina puthokani amade matam gi tarakpa laina tina kayadagi matau karamna lomi singna ngakthok tuna hidak langthak thaduna lomi sing chathok marang kaina fanghangani haibigi matangda nongmagi oiba awareness program ama kumbi setupurda pangthokre thauramduga mari lenana MOVCDNER phase ahumgi makhada Power sprayer pump singsu lomi taramanga da DBT gi kuthangda fanghanke lamdam adugi farmers singi lofam singda darkar leiba organic ki hidak langtha kaya so awareness aduda serukya khiba lomi chama henbada lemna yenthoke thauramadu pangthokpagi matangda Sangai Land Organic Farmer Producer Company Private Limited ki chairman Khangembam Samu Sabana phongdokhibada asigumba lomi singi yaifana ba haiduna department ki miyoi kaya ama lakpiduna lomi singna khangdaba kaya ama leiramba adu punna bhap taminaduna hena lamdam asida chathok marang kaina puthoktuna lomi singi semitlonda kharada oirabasu ahongba ama purakna ba haiduna hotnariba Agriculture Department ki staff sing amadi mari leinaba khudimakpo apenba phongdokhe Agriculture Department the private Peters Masamangna Hakteng Nana Phil the Kumaga Akoina Waliba Darkale input sing Duman Hakteng Nana Pibiba Ahongoman the government get subsidy da Siguma Kudong Sabasism Amuk the Tokri Mang the Sulahidri Ariba Sars in a honor Pachit Akoi Parza Mayamna Yamna Penbi Mapam Punamak the Mabu Lakpio Mabu Yenbio Habise Masing Kang than Hayaman Ngam the way Matungla Punamak the Sumana Hona Minara Iram Dam Zamtang Lena Jendaba Nesen put Akoi Aseng with Henze Habisida Sangai Pama Producer Company Same Samanajo, Unamang Lomi Chanao Sing, the Sumana Toin is in Mangam Davana Sarkana, Pidibis Lomina, Z having Kubang Chang. Kickboxing masana gi matangda Manipur da chay na bakaya leibadagi sanaroi kaya gi punsi mangba yaba gi phibam dalakli basi thoktanaba sanaroi sing amadi mama mapa oiba singna Wako India Kickboxing Federation Ministry of Youth Affairs Government of India amadi IOC na recognized toraba United Association of Kickboxing Organization Manipur gi lamsing makhada Sana Hanbiu Haide Hiramasi Matangda Manipur Press Club Tapangtok Papaugi Mifamda United Association of Kickboxing Organization Manipur gi Secretary El Bedikna United Association of Kickboxing Organization Manipur na thokliba wathok singase thoktanaba KAM ga
पुनसिनबा मतम कुइना ngaiduna lakpani adubu ngasi fawba ngairakpana sanaroi singda hena mangba nungaitaba kaya thoktanaba tangai fadana ngasi miyamda sanaroi singi khalaga khanghanbani KAM asi Ministry of Youth Affairs Government of India na sakhangdaba National Kickboxing Federation non government haiba federation asiga chatminaduna KAM gi S umakantana sanaroi singbo business oina onthokpagi thawong kaya chathaduna lagli haina maral sekhi Manipuri kickboxing players amadi parents guardians sing da chai su sing kickboxing masana sida thawayawna sanhaning ba leiragadi United Association Kickboxing Organization Manipur ukom asigi miyeng makhada sanhan biyo haina khanganjari maramdi ukom United Association Kickboxing Organization Manipur asi Wako India Kickboxing Federation na Federation da recognized by Ministry of Youth Affairs Government of India amadi International Olympic Committee na recognized torba body amani hariba body asiga United Association Kickboxing Organization Manipur asiga hojikchu chadmi duna adumak leiri haina mayam da amadi Manipuri players sing da khanganjari KAM ki sanaroi oiramba English ni kunmathoida Goa ki Mapusada pangthokiba National Championship da Manipur ki sanaroi sing sana 100 haina social media da viral ohenkiba sanaroi sapam devana matam aduda sana 100 haikibadu KAM asi Ministry of Youth Affairs Government of India na sakhang dabadagi oibani haiba khanglakpadagi United Association of Kickboxing Organization Manipur da changduna sanaba haubadagi chahi asigi November ki tang kunmathoidagi kuntra fauba Abu Dhabi Bangkok ta pangthokadori World Senior and Master Kickboxing Championship da seruk yagadori haike chumba lambi sida sanaroi tung da hoi ba sanaroi singa chatpiu habdi kana daba sena business ki oina tawba game mayam tawri ba singida chatpi dana ba jo aina hai ma'am famni komo na prum dana hajari sena ojama kan tawgi toji kam tawri ba se yam na soire hai ba jam joi side gi thamjari maramdi si yam phatte samaina tawbi gano haina jo thamjari asemba youth affair na affiliation tawba sengba body du da ma'am angang sing tung da horoi ba ai khaktan da ai jo sanaroi mani tung da horoi ba sanaroi sing chu adumba sengba lambi du da pubiu hai ba sing da aina thamjari Makha taba sanaba ki pauda ikhogi senior sports journalist Boyai Ningthauzamdagi lobirase All India Football Federation gi meng makhada tha sigi tang kundagi kunthra phauba Assam gi Zorata state taratrung na grumari thongna khaidokna pangthokadoriba Sub-Junior Girls Nation Football Championship ta saruk yarugadaba Manipur gi sanaroi madi official singna sijinagadaba uniform sing yangthokpagi thoram lamlong thongkhong da leiba artificial turf ground da pangthokre thoram masida All Manipur Football Association gi General Secretary L Jyoti Moiroi Treasurer CI Setan Chandra Assistant General Secretary Babu Singh amadi atai association gi marui ba thomi singh su saruyaki defending champion Manipur Group B da Delhi Tamil Nadu amadi Assam ga taminari Manipur gi ahanba match tha sigi tang kunma thoida Assam ga sanagani anisuba match tha sigi tang kulumdoi da Tamil Nadu ga amadi ahum suba aroiba league match tha sigi tang kunmanga da Delhi ga sanagani Irom Premisuri na Manipur team gi head coach Maisnam Rima na team manager Susila Ayekpam na assistant coach amadi and Jina na Pijo na Manipur team lusingli pangthokadoriba championship asida saruk yagadoriba Manipur gi sanaroi singi performance singi matangda All Manipur Football Association gi General Secretary L Jyoti Moiroi na network asiga akhananu nabada phongdorakibada Sub Junior Girls Taiwangi Championship yawnaba Manipur gi team sem saba loiduna tarik taraga nipan da Guwahati ho flight na chalani National Sub Junior se hanadi full up national gi oiba state gi oiba taromani tier 1 tier 2 na khadokpadagi hojik Manipur na champion se tarulak oire anina runners up ni last year so aikoi champion ni hanaki team so aikoi yam bajana sem sadana tawbuni na aikoi na champion oigani haibig asa chawna lei player so loinaba fit oi coach ani thajandana khotana technical kangona yam kana honari sub junior team se champion choina oigani haibig asa da amfa gi sidisada office da camp toraga thambani je hayeng jena koi gi camp fire tawgani moi taitaragan panda ya potalaga chakani Basai Thamibana Kaisamthong FC bu maitiba piduna
RKFDS Taruk Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship की चैंपियन ओइख्रे RK Person Developers Private Limited sponsor तौरगा United Veteran Football Association Manipur na sinduna mamang thagi me tang kuntaritegi team taramanga group mari thongna khaidukuna Pamyal Ground Pasway de Satharakiba RKFDS Taruk Suba Sangai Trophy Veteran Football Championship ngasi loisan khre loisan bagi thoramda MLA Thongam Santi Youth Affairs and Sports की डायरेक्टर मयंगबम भेटो फिशरीज की डायरेक्टर तखेलंबम फुलेन सोशल एक्टिविस्ट रुसेल हाइसनाम RK Person Developers Private Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर अमदी चैंपियनशिप अस्सी की स्पॉन्सर RK रामेश्वर अमदी यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर की डोनर अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर nganगom ब्रजकुमार ना थौरमपु सिंह ओइखे सथरखिबा चैंपियनशिप अस्सी की ngasi sanakhiba aroiba match ता basai thamaibanna kaishamthong FC bu goal ani amata maitiba piduna champion oikhibane basai thamaiban gi mai pakibgi goal ani adu gyan mayon amadi khumnai ngam komna sanki match asida maiti khiba kaishamthong FC gi matangarba goal aduna Umakantana Sanki Pangtokhiba championship asigi best player na basai thamaibangi gyan mayona takre highest scorer na basai thamaibangi S Santi association asigi S Lukesor na best goalkeeper association asigi KS Bonamali na best defender amadi M Bimol Sana best midfielder taki Sahi yang mga mataki best player na basai thamaibangi Sanaroi Rajen Khan ngambana takre Championship asigi champion oikiba basai thamibanda trophy ga loinana lupa lakh amamadi runners up takiba Kaishamthong FC da trophy ga loinana seloina lupa lising yang kai piduna pongning thawatki amaromda championship asigi ngasi sanakiba ahum suba position gi match da from Imphal na UBSA Lilong Chajingbu goal ani sinoda maitibu piduna ahum suba position takre from Imphal gi mai pakibgi goal ani adu Joy Kabuyamadi Rohen na sanki Swimming Federation of India की मेंग मखादा था सिकी तांग तरहमदुइदगी गुजरात की अहमदाबाद चथरिबा हुंफुतरा नेपाल सुबा सेनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप की नुपा की डाइविंग की मीटर अहुम की स्प्रिंग बोर्ड सरुक यारिबा मणिपुर की डाइवर एल डिक्सन ना पॉइंट चनी यांखई हुमदई दशमिक हुंफुमंगा स्कोर तौदुना ब्रॉन्ज मेडल लौरे कंपटीशन असिदा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB की ड्राइवर सतीश कुमार ना पॉइंट चहुम सुमना अहुम दशमिक निपान मंगा स्कोर तौदुना गोल्ड मेडल लौखी यूनिट असिदा सरुक यारिबा मणिपुर की ड्राइवर हेमम लंदन ना पॉइंट चनी हुंफुतरा तरुका दशमिक मापन मंगा स्कोर तौदुना सिल्वर मेडल लौखी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना साई STC इम्फाल सिंधुना हर तिरंगा की रैली साई STC इम्फाल की सेंटर इंचार्ज माइभम रमनी की मेंग मखादा पांगथोक्रे रैली असिदा साई STC इम्फाल की कोचेस स्टाफ अमदी इनमेट सिंगसु सरुक याखी लोइशिलकपदा मरोइबा पाव अमुकाना फिजरे लौमी सिंह दमक अवाटप लेतनबा होनदुना मतेंग पांगनबा महक लेंगदना लेरी हाइना मोइरांग एसिगे MLA थोंगाम शांतिना हाइख्रे हौजिक फावी को NISTV ना संतोखचबा मणिपुरी पाव मतांग लोइजरे मिरेंग ताबिरिबा पुनमपु अमुकना खुरुमजरे